College puni fibro te hakane ka video menta bade kane kade ka result ane ka list yung candidate ki bala clear ya ka written examination but ya ka practical examination na kamta kane ka post of paramedical on contractual basis along with the marks obtained lapan iro ki marks ru te kine kade tang ki list ki bala clear ma empat day ka final list ini yung post ka dialysis technician laboratory technician OT ICU technician pharmacist TSSU assistant but X-ray technician. Tingin siya pa igilis yung ini candidate to show pa ikatangin police waya kane kan notice mo balapan me list of candidates who have cleared the written examination and practical examination for the recruitment to the post of paramedical on contractual basis along with the marks obtained is uploaded in the government website. Tekan website nga sabu iya po ka description www.machealth.gov for general information. The list of candidates are instructed to report to the office. Pihaban like ban report ki candidate ki bala mi list to the Office of Director of Health Service for verification of all original document as detailed below. Pihak lek shua ban verify shua igi documents kujong fi ada ban verify ki sapan mi pada ya ka final list. Te ka tarikh ladap aing ne ka de arpsau hadu laipo September arjar arpsau. Mudba 24 to 30 September 2024 state ka venue where State Medical Guest House Director of Health Service MI campus kapor kare shipo stang hadu south stang janmet. Kindly note that the declaration of result of the successful candidate will be subject to final and satisfactory verification of all the original document. The final result kin sapen mi hadin dala adab ban verify ya baro ki original document. Te yang pe untai ki list jong ki candidate ki bala pass ya ka practical ba ka written examination. Te ine wa pass na kamta ka post TSSU assistant arngut kidon Harun G. Mumin bat pinhun lang dingdo ladap ai gi marks obtain yang tu naka written exam bat ka practical exam. Then namta ka post of dialysis technician idon ndringut banshan bor shooting iyo prapo mark ka total jongbor artli written bat ka practical. Dinis liting yo hendreu poinsan ri akor lapang yo hendreu bari hun lang supai saman kaphawa sanang manbaha taryang nyupoi poinsan kini don tang rengut dialysis dan jong x-ray technician Shikharani mewan aibor bastang le prop khandai poinsan mewan aibor bat kupar farewell bala risha nyupnyo Lisha Singh lamprang miki niksram yo drupunyo spiritual well dilan bandri pinbiang lang never fail yo andrup ar bansan dap dorjon susalan rekistar phibasuklin by peace persara damewanhi lada boni larin lingkhoi sanpopra banlum lang wankit kupar etimon yakai chanki fibrin Emi Dakani Sanborlang Balasumar Bada Region Elmolong yuk san pesau poinsan. Tegane yujan gumba live arngud ki qualify namtaka post of X-ray technician. Tekan mau ke finalist kan de hadin bala de verify ki original document tekan sapen mi saya ka finalist. Dan namtaka post jong pharmacist kini ki bala qualify mebariaka daika kama cingrak usdang dei pra ni ke pra rupsau tambun ni katute cingrak John Milton Dodici Ibamel Ai Riakor Trijota Lemdasha Rahul Taher Wan Balang Iraplang Rodi Ilan Daisy Rupo Sipora Clarinda Nasrina Sapisha Mabel Ophelia Priscilla Simle dan Kendai Lakanaswar, Sophia Penbaj, Iban Yokor, Aida Jinghun, Neini Manbaha, Wansalan, Mesanki, Ropari, Ila, Inamul, Stefan, Demistar, Suzana, Risa Hunlin, Rab Borlang, Genevieve, Boristar, Hewatmu, Idalin, Benjamin Nestalin, Gary Dimi, Hayar Mickerson, last day san polai teknik qualify gini gidon numba sau punyongut te kebasdang day max total jonggi artli bar written bar practical last day san polai
na kamtaka post of pharmacist. Then kini post of OT/ICU technician. Kini try wade kambun the Ronan Son iyo kanai pui ba hedu di kanai pui. Day maya kanai po iba yais kem senjon prap kandai Fiona Kentucky Silmarisha Kal Feria nyuh Ifulnesi Aidabyang Rudimur New South Lucifa Downingson dari Janai Felicia Nyuflai Texay Merciful Wanchua Nyufar Ronaldson Nafisabet Nyufar Barika Yurika Lawansuk Prangkupar Ni Janda Pansirus Nyufwe Meridoli Nadia Sweetie Sanlenai Jayan Star Arvin Pendaptang Nyupho Ekmen Bathildis Yadahun Dapira Mewarisha Kentiulang dari Meka Ibasongdor Barilang Tingshan Derek Star Pakem Yo Rupnyo Poinsan Kane Kambun Nam Takane Pus Monjongme Monjuri Jasme Wilbin Dawanka Sarsuk Hepormi Perbod Yuan Rupenrum Patricia Yuanmi Bara Wan Lumlang Yang Yung Rupusan Mewakers Kemroy Bayahun Sniriang Sonde Mixel Ruflai Ederlin Steven Stos Dariti Mebaker Ibanella Selingchi Rufar Salansar Balarihun Mohan Sunita Bringback Rufar Kersparlin Riabanika Richbon Barishisha Register Filarika Banratnam Ai Banhun Susngi Sanpapra Menibaris Mitidora Joviali Enroising Marshanki Batker Borlang Ninivia Damut Pat Lawan Dapi gini kubun baha dan handuk pra pokandaingut kiba pas. Dan sakam takan post of laboratory technician kanero kedi kubun baha lab technician pra poprangut kanero pra prangut amtaka lab technician tebahedu de pra pomak Nancy Yobor Dengai Ki Bandumsya Cynthia Nyufra Sakiwan Hakami Kitborlang Amberly Philadelphia Aniket Ion Nyupanreu Ibashwa dan Borlang Dabi Hunlin Iwanura Monica Aruni Mandrikchi Lily Johnson Alvarin Michael Nyufsau Melari Pernailin Mebalin Rinbon Lari Akor Agrita Nyupwe Kamejan higini Richard Mitre Adeline Wan Basha Lanosha Wan Walambok Lam Sawa Wandahun Krisbon in Iban Daker Inisha Yusibia Krasiliti Nyupo gini tu Janhi Nyupo lan Prapo the Shipo Per Du Basaupo and in page alas Sonia Kenny Betsy Liaris Manle Dakaru Pirlirus Ibalabanta Doli Diana Ivansius Drupopra Sang Peri Kemax Johnny Bapentengen Wansaka Pensuklang Dauhi Aibor Melbourne Enita Ribok Mentalin Drupon Ibanla Torimiki Robert Kennedy Yadalin Mary Baswe Drupenreu Jimris Satisfy Ri IT Hun Stevenson Rupsan Rika Badan Powell Ivan Teilang Lapira Shisha Rupsau Bonibel Bandapira Jennifer Gracefully Evangeline Neribin Rinda Richmond Rikut Khar Yalanti Stacy Marbalin Kerme Fuli Chawamang Rikines Praupra Drupo Poinsan ilas dan Drupo Poinsan Banikong de Prapo Arpo kajing per Banikong du balas te tangba kat no teligi post ya kata temtipra dan ya ka final list ken sapen mi baik anda adep ya kata ka ban verify ki documents jong pi kembal abu tereng te arpsa du laipo jong u September te sakan mau kini gibala mi kateng pinahap late na du arpsa
Te hakono no sengi la tho arpsau hadu live ho tarek nyong September ban verify ki original document jong pin dal adap kata apde ki sapan mi apde ya kalis jong ki successful candidate. Etang gine hi gi jong pedip, kulis bon.